Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste tem um sistema phone onde natar barato, onde motiva a agricultura sira tefila fali banatar. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lança tan sistema phone ida honaran natar barato e a subregião Pante Makassar, Suku Lalisuk, aldeia Usapi Bela. O estabelecimento sistema ne vice-presidente CCTL Rui Castro halo diálogo ho agricultor sira, atu bele filafali batos no natar, tama sistema ne bele ha menos mos utilização adubo orgânico, no bele ha sai produção irailaran. Também o encontro Suku liana insira, natar na insira, karam na insira. Ite buka para o insa bele implementa modelo ne ya mata nome ne ini kan horbe ite suka 348 tal hektar agora qual o insa para tahu ise hau ya tine ne ite suratiana nine cost produção ne tengi tung mas ne resultado dia atne para be agricultor se sindi kata hal natar ne lalakung hal tos ne lalakung ne hanesang pendapatan dia kita basira para motivasi para ser nafati filval tos natar então tem que buscar modelo eu introduz depois hari dia deve dia clio para belau ya campo para halo agricultor ne belau com esperança e ide nema conceito de implementar e te bolu sistema halo natar barato para atuar itu ni progresso então khusus ne e buat lubu gene vital prevenção para o insa bele hare pesticida ou buat balm atacar mostra prevenção moras o intulu hata sana se prevenir né e modelo phone agora itu vai how introduce né então se ne bele sai dia e otang buat balm be laona e tene mau aling or semau sans kanu mai hanorinda buat lubu gede awani resultat si sai dia ukusi Tuir técnico parceiro CCTL Indonesia Sansu Suarez Marquez adobo nebe agricultor sira bele uja mak buat nebe kuda filafali. Jadi terobosan yang beliau lakukan ini juga di tempat kita lakukan hal yang sama dengan prinsip dasar bahwa pupuk terbaik untuk tanaman adalah tanaman itu sendiri. Jadi tadi saya terkesima juga, oh ternyata apa yang saya lakukan di sana prinsip dasar saya sedang diterapkan di tempat ini. Nah ini motivasi dasar yang di lahan ini yang merupakan undangan resminya buat saya harus sampai di tempat ini. Autoridade lokal no agricultor sira senti contenti tambali husi CCTL ni apoio bele sai produção hare e railaran. Primeiro agradeço a CCTL implementa programa bahar natar barato né ada ia huniang implementa huniang rasi para depois ita kokon dia resultado né atau implementa ba comunidade se ita la halo se makatu halo ane makau implementa huniang natar nia 0,7 hektar ya parte sore resultado nela 100% mas dia maksimal dia CCTL mai hane amin udarne sanatar nain ami sinti hak solok no kontenti tamba amne natar nene abandona tina hitu ona lahalai tamba dificuldade kono balutu e agora ami espera kata sela aboin então ho empresário na hira nene ami serviço mutu kosira par hodi serviço falem na natar atau hasil produção. Dadang ne empresa lokal sira nebe serviço mutu ko Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste kuda ona hare hektare ida iha matang nome Raewa Antoninus Malai GMN.